box era sokera ko kubwikulata ezake na bolati kikido upeone yakuba upe okukuba wapita wona kuluti buto gwatali ko kunu bate gwadu birawo buto gwadu ba bagwa bala mukabaga bukaziwe yeira nabuko bati bambi buto ngabuli kunu ba yandi abwe kigambe kiko bati niwe indi olamba lotya olamba ira ko bayita amazimbo fwe sinze olamba kyankone olamba kyankone bwachanga olinza waigulu kyonka tuwekyusako ati wena bali neno bindu wendireno bindu katisawe nondi wano tonda wange usi olisisiba nako nekyegula wenekyemisa nekyegula kuba tisobola bintu bikumu bintu ebigumu Joan gambisemu Joan goma tumalikiza inga bitakujira ako babodole batandika kubira bololo okutaba bodole ubole wabita kumwala yaseka wabita kumuntu omukulu atakwidi atakubona kuyaseka yazedu wangu akisoba kutabula kuba watu kuswika kuluguda we babwele kukeka alibulamu okweyongerayo tusobola yawe bandi kweyongerayo ugebedo lesu enene nagiwumbamu nebwika Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Omulungi ali kwa why media nga oli kubona embera neyo embera tinungi ona kulwalero tuchaire muku mwana muwala Joan aina kizibu ekimusumbuwa kimaze ku emyaka ngena Joan yafuna obuzibu obwibwe ebutundu ebyeganga nga abazaire be bona basibye olwenkeya nedda itaka yasalawo okujja mu bitundu ebye Masaka mu Buganda eyo okujja okukolera omugaga emirimu egyawaka era nga wona wiranga yogera bwe yali Masaka eyo w'omugaga eyafunira obuzibu era nga akantu kataliko tekamusiwirira enindo yatandika okuzimba oluba lwazimba batambwire ku biremye abazere batunda byona batunda embuzi dawa waka bera ndi kunkoka edamagi na baditunda nga benda Joan aterere ebya byona byagwa butaka Joan ali wano alina ebiroto bingi ng'omwana omugalo omuto ayi olw'ekizibu kino bira byona byafafagana so tumwagere no bitundu ebyemayigo wa dadawe yaba hatukobere kuku kombozi kye kyava ku bulire buna tomane solo ogema ku mutima Joan wa muyamba Joan kyayenda enda kuterera ebe ya muyamba amugemako oba mulongose ekintu kino Joan ebikuluma biri awo baba binuma mbe ndi kutambula nalengera omuntu yalina ngozi mbyagantu mu maiso wazimba ya baba tebwe ndi obulumi bw'amaani bakuzala n'ebintu ebyo zaibe bintu binga bukulu emyaka giri era guno gwakutaano mubufuuza emyaka ena einuma so wakamala n'obulabe buno myaka ngena guno gwakutaano wali muwala mulungi wajjako ne ku isomero ng'obizira najja ku isomero kembizira wasomera kuwa nasomera ku wenenga n'empungwe ku isomero y'empungwe primary school najja nasomera ku isomero balieta compassion bakoma mu kyakumeka siniya yakubiri so aidoti okufuna obulwaire buno bwaida buti nali nsoma yakekayenda okolaki okusoma amuzeeyi webaida amwekeya naye eitaka webaida amwekeya naye eitaka mukyalo kyatwalira mama ni baba ngaba nga nzaleka atolaki
buyambi kibaja babasiba babasibirawa iganga kinani yali abavunana wachika wa Luganda oba nkera da ku kyalo be kiri kiti muzeyi n'omukulu wake wa famire kati omuwala ida yatunda itaka anga wali kutunda kijja kati omukulu wa famire yamukuba ati okoze tiki amukati olegwe baguza neyakikola neyabasiba yaje yamusiba wow anga akawaliro keida nako kali kati ngaida waka yakola okala okwesosa ngaida bamukoneko ngaida nebintu bitiye bitategerekeka aleta bulezile bitutu byakutikiriza okay kati muzeyi yamusaye biki byoleta ngebyo tiri kwenda kulandira tiri kwenda akolaki byeri kwenda okolaki obonako weyamugema kwati yaja yeyuza kuba omwami gwetayo gererina yaja ku polisi ati bamukubye yaja ku polisi ati bamukubye bakutula omugongo gayesu banabigoye yakwati bakuba bakolaki bakutula omugongo era famire basibamu abantu batanu muzeyi so muzeyi mwikomera yamala ibanga ki muzeyi mwikomera yamala omwaka sorry ni mami so mukiseera ekyo embere yali waka ne yakwaliriza embere yali waka ne yampaliriza nakulayo omuntu mulala omuzirakisa yakwati ngawo kayenda okusoma ndiye ndi mukwano gwange ayenda ki omukozi asobola okujja wakola kubanga omwaka mulala oba ofunye eki sente ndikumala okukwiza okwisomero nga bwokayenda okola ki okusoma kuza asasula sente imeka ati mwida akola ki mwida ateesa uzeo nduka ebiseera ebyo nga zagwerako banti gundi ndikujja nga nizaalina okwesiibula baba ni mama bali mwikomera nga niwe oli waka era nizaaliwo ebiseera ebyo ng'omukulu kuba mukulu wange yali azirawo najja mukujja nakolawo omwaka era nga bwe yankoba omwaka omulimu gwali luuyi wali wajja okola Masaka mu Nyendo ekyalo kyato kikoba omugaiga wali okolera wali ogire kola milimo ki yali kola waka muzeyi wekola waka wali kufumba kusimula ngonira bulungi oli kawala kalungi ngonira bulungi kati wali omukazi omusaada kwolera ku mulimu yeira bukwira yankoba ati jya wardrobe odeetere mu bootusi namukoba nti wardrobe eyo mami yandobera okola ki okujjayo waire okusimbula yakwatiriza akoze eki niza akutumya ejja kukobya ejja mutima gwasooka gwandeema yakambuwala n'okujja ngenajja wardrobe mulimu bokisi ibiri donka nakati kangoye box daidaki box eno laiti ndikirimu ebbanga lyemazeewo daali nsibe najja naye namukoba nti ezira kyendibola buutu sirikola ki tirindibola yakambuwalira yakuba nti ekifo ekiziramu bintu timulimu ebintu wabula obwongo obuyiya nti kandingeku wano n'okwirayo box erasookeraku okubwikula nti ezira kyenabona nti kiikino upewo neyakuba upewo okukuba wapitawo olunaku luti mutwe gwatandika okunuma tegwanumirawo mutwe gwanuma bwe gwanuma mukama wange omukazi weyeira namukoba nti mami mutwe nga guli kunuma yandyamu ekigambo ekirikoba nti niwaindi teyankoba ati niwaindi yakoba lwaki ati waliwo buyambi bwolabwola nti oba akoleke ape ku buyambi bwolabwola ti oba makenda oba sobola okubanga empewo eida nekwingira ebintu byakwingira byava mu bwokesedire edda ali mule nze bwesuubira aye kula omutwe gwasirika nawulira akantu ke kansiiwa neetakula akoba kantu akali kunsiiwa gakakusiiwawa ekyatandikira wano kasiiwa kuyitama ekasiiwa natakulako tiyakiwaino ki birowoozo
n'alambala bw'ajja okutya kutoke katandisa ozimba katandika katono kiri kujja kekikula ekibere ekirala kizaire ekyokubiri ekibere ekyokubiri kizaire ekyokusatu aye ekyali kikaali ekiranga kyakatandika kuba ekintu kino wekyatandika bakoba ati kolaki nkolola nababuuza nti lwaki olwedde basiibwireko nti nedagoola bakolaki banemerako lwaki ngoka ali mulamu lwaki wetandisa okuba nti lwaki bali kukoba ati kolaki ngolola akoba lwaki nakola ekyali kitwaire kukola aye nokola ngesente nekola bakola ati badiwoole eyantwala okola yalidira yakuba ati omulimu guli ere Masaka okola yali waawa yali wa mukyalo oba yali wa Masaka yali wa mukyalo so nga bakobaka yetole sente d'omusalaba guwoole boga bakoba ati omusalaba guwoole akoba ati tusobola kuva eno nga tibampeera sente nange kati najja woole awuka ati mwabaka ati sente nange bakolaki badiwaiwe ndiriwa yakoba ati ze bampaako emyezi gitye bakuba ati esente endisigaire bubasalaku ne bakuweza koli kwinda okola kuba laliza waire ekikumi ayina kulawa omwaka mulamba aye ku mwaka ogwo ekirereyo kyenafunako yalisawo tiyafulawo okuolugoye waire luti yatiyafula ku sente endindino ninakoba end'emyezi ebiri ne bamuwa tiyafula kuwaire ekikumi kitya era ng'enagera buli kimu kyenagera ekyo kyenavaayo nakyo tiyafulayo okukalungi aye baalimu okusente nga bagaigamuuko baine tibagaigamuuko aye wabula baine esente nga bagaiga so ovaayo otya mukuvaayo nenavaayo nabampa n'esente endintoolayo nenandibayeeko nti oba ku musaala gwange gyali emitwalo 3 bakola ati balansi tinamukuwa eri balansi tiyamukula enavaawo olw'obusungu obungi zeena akandi kanyeyo neyakolaki eyandeeta tomala bayinza okuba nga ekituufu baye bakolaki bawa sente najja omutuukako yakola ati ze bampaako esente na myezi ebiri zeefunira muwanga zeyakolaki eyakuleeta data tiyandifuna aye muzeeyi tutuuza ebintu so ova eyo noire eno watuukirawa werabeere owava e Masaka watuukirawa najjamu eno yeyantwala so ova eyo okwidda eno waka watuukirawa waidda eno wadaada we yenkwaga eno mayiga oba wajaiganga mubazaire najaiganga mubazaire baali nga bava mwikomera nebakavaayo so batandika okutambuzaku batya mutambula twajja mumadwaliro nasookerayo eno eyo yenali najja mwidwaliro eryali okumpi olatuuka bakola ti kale bambikisa mu bintu eddagala baye wakolaki wazira bampandiikira bakola ti gye ogula eddagala eno wona alikozesa kuinaaba bulungi najja agula eddagala eryo nalimirayo era kubanga olimira nga ekintu kikolaki kyeyongera bweyongere kintu kyeyongera nga kyeyongera wakwitama kwita kunino awe kino ekiri wano wabawo bino nibino ewa kirole ekyasooka kirole ekikulu kwitama ekiro ekyokunindo ekikulu weramira ku ddagala eryo nga kyeyongera bweyongere yavaayo mukuvaayo neira waka weneira waka amuzeeyi era atandika okuntwalaku yatwakuiganga mwidwaliro einene tetwafulayo kalungi awaliwo eidwaliro ery'abazungu twajjayo oku tetwafulayo kalungi twajjaku eininda twafulayo kalungi nga buli musawo gwetutuukaku mwaja edindawa mwinene babakuba ki ezira kuba batukoba tufuneyo akantu tujje tubonemu omusawo nga muzeeyi wazira nga waine embeera yaki akantu neki bwegaba ifa omusawo yakoba ati ng'oyenda okubona omusawo gwena ennyo okulagirira bamuna akantu baba amubuuza ati katya ati weena esi tonyindi
byatusobera benda kasente idukira wazira twasooka tweyo okuwaka awo okutunda ebintu wekwatandikira nga bakobye enyembo ne sajoni akobera ekirako wetwabona tiyatuwandikiraku waire ebaluwa era tutambwire mu madwaliro ge tutambwiremu aye nuuzi wawo nga 10 January etugiireku ebulubabuluba ye batuwandikireku ku baluwa obuluba babakoba ki batukoba tujje Mulago aye nga tukakinya Mulago tutuuza ebintu tugiire mu malwaliro ati muguleire eddagala setunatuuka nangawo tyobola atukoba ati mbe oyo omwana webiriiti yali agiire ekola muliita wandira bwereere mugyeku wano byatusindika mu bapasita eyo tusabye tukooye batukoba ati mbe mugyeku omusanda wano mwe batukwamuza iwe tujya tutuuse mube ekirugavu mwaja tugiire tujyakulimba nti oba tutukoze balya buli kika kyankoko enkoko balya embuzi bugiibwa utaama kyebakaali kusaba kweriite aye nga embuzi enembuzi tibala enkoko tibala entaama tibala baba yalina embuzi dawaawo enkoko dawaawo neitaka wasigaye kantu kakulimiramu saawa eriwo omukoba oti oyo omwana okumuwonya kyenda emitwalo 5 zasobola gatola kuba yeera ku mulwe ye buno obwange yali ali kwida kuwummula ye baali bandandabira ebiseera ebe yagwa ku akisidenti yameneka omugongo yasaawa ezake tulinako oti oba kano katonda wange saawa eriwo okuba omukooti ndiko emitwalo 3 nga upozi nga amaze kubita myezi oti muka 3 kwenda ogafuna kuba nzira mulimu oti gugwo kalimo kenalinako kuba baba yali ampeire obusente nti kozesaaku we yali ampeire muganda wa baba nakalimo kenalitandiseewo nti kankolengaku bwentola sente bwene ndandabisaaku nakalimo bizinesi yatuuka yawaawo oli okola ki nali nesuubuzaaku kesuubula omutyere nataawo kepimira mugama aka bizinesi katuuka kawaawo saawa eno eziyasobola kunamba yasaawa eno ezagwekoba nti kino so oli wano wakoma nakoma era saawa eno nasigakuti abeera nga womwine kundira atyo saawa eno wendi nzira buyambi bulabwonna so babakuba okujja Mulago batukoba okujja Mulago aye enzira woire ekikubi ekitambuza okutwala Mulago sente wazibe wakoma nakoma olinda kiirako ndinda kiiraku kulwange nkoba nti oba Katonda ki oli kwa YY Media ndi Yazid Yolisigira ndi Joan tine Joan yafuna ekizibu yakifunira Masaka eyo abe Masaka mwana munatandika otutiisa banange yakifunira Masaka yajjako era mugaiga yafunira ekizibu kino ngajja mu kisenge kye batayigule bakati igulawo kodi ojonde kino nga mulimu amabokisi empewo yeida ya mwingira Katonda wange simulimu obulumi uzaita bwe bapasita bidere tambwe ku basawo bapasita basabye bapasita basabye amafuta bakuyiwako amafuta ezira abana bali amabuze tambe koko ezira so kyetusigaliza kiri kirala Mulago ya kasaya bakuba iwe diwetu ko kwidwaliro tikediro bizibwa butu tibakolako bakoba jja Mulago buli dwaliro lyetuuka liwe baka kindi kiri ku olubo liwe bala musuuda bakoba iwe jja Mulago ekiwaliza tusobola kuyamba yasaawa oliwe edwala ez'edwaliro lyejjabule bakwaki ne bapa buyambi okutwako okusindika Mulago
Woti olambala otya? Olambalira kuba ita amazimbo fwe sinzi olambala kyankone. Olambala kyankone? Bwachanga olinza waigulu kyonka tuwekyusaako. Ati wena balireno bidu wedireno bidu kati sawe ndi wano Tonda wange usi olwisiisiba nakuleka igulo wedekembisa leka igulo kuba tusobola bintu bikubu bintu ebigubu. Joan gambisemu Joan guma tumalikiza inga Joan obulamu bwatufuniye kwisana weire tuweyagaire kunga abawala kitenda wange nange kintu kyona kikubuulizaako kiti emirembe kintu kinuma yakati sawe woli kumbona ndi walaye ndikwebuza kendi okulya kuba wakembere eriwo neyo tindisobola. Oba oyenda kulya mmere ki kikaki? Bayenda mmere engonda kaye tisobola kunamba. Egondera mmere ki? Yenda kaye kawunga kati yo bintu tutyo kaye niwe kaba kawunga. Era ze batandika okulya ng'emmere yange najala alira mu nnumba kuba ezisoita nakadika oti mwana muto nanja okolaki nanja ogirya. Katonda wange tusobola kukola nti oba ateeyo kunande ndinazisoita nga ya bebi yanja kulya. Olya buuji bigonvugonvu bati kutenya buteni enga n'ekyokulya kyona kizirawo nawe imwe batera kulya mmere kyene ndibona ino obukeke emmere yayo bando bwogo okusinga bwogo kuba itaka lyayo okusinga kwira ku bwogo n'emmere etera okubaawo okuku. Obulwaire buno bukukosesa butya? Okuba oti ngoiti bulwaire buno ngoyinza endi nti nze singa tibula obulwaire kuba ebirowoozo byange ekyange kyali kyakusoma ngali kwakusoma newesiisa osoma akola nti oba okusoma kunembi omuntu kale osobola okubaawo ng'ozi amagezi ga mu kiraasi aye ng'olina eky'omuntu ekisobola okolaki okubeesaawo ayi kyona nzira. Yotambulira abantu bayogera bigambo ki byowulira byebakwogeraku? Bitakunjira ako babonole batandika kubuulira bolole ogutama bonole bubone wabita ku mwala yaseka wabita ku muntu omukulu atakwidi atakubona kuyaseka yazedi wano atisobola kutambula kuba wano kuswika ku luguudo awo webamwere kukeeka ali mulamu okweyongerayo tusobola era weba ndi kweyongerayo ngebe eno leesu enene nagiwumbamu nebwika waba oti mugole oti abantu okubona okwogera ebigambo wafuuka sekoda abalamu era wabita ku muntu yayita kubwira ati nobone oti kale nitambulangako kevaayo kenjaku emayugeyo okusaba aye omuntu akala alemererwa ekimutwaire beira kwiwe nekyawa akuba nti be omuntu oba odire kusaba ayina emirembe gikolaki gikuwaaku ekikutwaire kyakulema wabanga omuntu aine kusaba alinga idirirani
iwe yabaiso gali kwiwe abaseka baseka abasasira basasira. Katonda wange Katonda nga amweta Katonda tuyambe taase Joan ono waita Katonda nga tali kwiramu aye ngoba nange embeere kuzitwayeko Katonda wandiyambi Joan ono yafuna abantu abamuyamba yakoma abazaire bafuka bamasikini olw'ebizibu byabatuuka ku bazira kibalina Joan yazira amuyamba kanange Joan butuwa ofuna omuntu okuyamba oyenda waawa kuli oyenda bakuyambe oliwo abeeyo n'atulumirwa ati nenda kuyamba ku Joan iwe okuba oti wananamba nenda kino sasa ngafuna omuyambi yera yenda napa obuyambi libanongosa ojje mulago Katonda wange kuba iwalako ati bizinesi ngenda ezirajja kwenda ku bizinesi yange kenkolaki kenfaanana ati buli omu aba yenamira ati ogire waati owola ati ati ebyo tekolaki tibyenda n'ebintu bye batandika okubyeninata n'ebintu batandika obyeninata balowooza ati banaali emmere byonna bijja kubagema Katonda wange aliwo obonerera embeera ye Joan tulungi ali kuwawa media kesi ya Joan kabiri obonerera Joan ebintu byamuzimba ino mu maiso eninde na kintu kyazima maiso ano kyazima eno kumatama akalevu kale nange obulamu obwensi Joan buli luba munumba munolambala biki ebikwirira biki byolowooza Joan nzeyinza tukokuba nti kanaite era eyendowooza ebeire endimu yakuba nti kale ndimu lyabo lyabantu nti oba afiire oba asinga kuba nzirabuyambi bwonabwona nziranapaana akuba nti kuba nandibeenamu aye muzeeyi yamuyamba kuyazaalibwa mulala eziramugemeraku ate oba yenka nzirabuyambi bwamwana akuba nti omusumbu oba afiire asinga tuyamala akuba nti oba afiire asinga olw'obulungi ekyokukwatira ekyangu ekyokweyendezaayo bulwaire bunumye ino nzirabuyambi akuba nti okubawo kembabonyabonya kuba muzeeyi asawo wale oyambuyambi ikubyeko asobola oteteeka yakwayo okuba oyambeleka omugongo ezakyasobola akola atasobola kubaawo kukwata masaani edakiika niweere 10 era ajja okubaawo akotaime kakoze eki kalwaire omulungi ali kwawa media eyo nemboozi ya Joan nange ti ebirungi eruuyi eno Joan bamusindika emulago ng'abasawo ebuluuba bakakafu nti wanajja emulago oba oliawo basobola okukola operation yaterera kikolebwa nti eri abasawo ebuluuba abategeeza Joan nti asobola okuba nga ti kansa nga jasa asobola okujja emulago bamutereza aye abazire ba Joan olw'okuba nti bazira ssente buli kintu baatunda kyebakola kumuyisaaji waka era nga Joan tumwagene mayuge wa dadawe ng'ali awo mukazi waitu mu bulumi bwe alindira kiirako nga kati Katonda kyeyantegekera nekyo aye ng'oba oli awo bwe muvaayo nemuyamba ku Joan wakaali waisuubi Joan asobola okuterera tuwene kese zinga dino abantu abalina ebizimbu bajja emulago babakolako adamu byalena abantu abalowooza nti buli azimba aba kansa aye olwisi waliwo omuntu wajja emulago bazula nga ti kansa
Saba ni banyabo wabwena ku mboozi ya Joan webanga egemye ku mutima osobola okuyamba ku Joan n'obuyambi bona okubona nga bamulongoosa emulago okusookera oba oliawo Joan yeetaaga ssente akumutoola gano waka n'aba namuyambaku ajje emulago babone kikyene ekyavaako embeera eno then abasobola babone ki ekisobola okukolebwa basobola okutereeza Joan obabe ayi wendogera wano transport atola Joan n'abantu bo okumutwala emulago wazira Joan yakubira ati niwoosaba abantu bemitwala 20 kisobola okumala emyezi 4 oba 5 so Joan ali kwekubira enduulu eri bamuza kisobola oliawo bambe bamwiruukirire Joan Katonda wange mukika kyemwe eriyo okuku eyali kuna ekizibu kino mu famire bisasoose era bebuuza ati yasokolomawa bati bayogera yajja yasokolomawa ebirwaire bye era webakoba otukana okutanga mukika eriyo buti woja n'abandi nga tebayenda ojeeyo mu famire daibwe kituufu atuuka alabuso omuntu abeyo yasikwata yaideeta kyakukuletera tyatiyamba kuyeera yatiyamba ereyo yakutera wala ekyotiyamba ngati atujja mugemye obulwaire Katonda wange wafuka kyene nato ng'okaabona bantu bakwinina ta Katonda ensi eno isi ya bulumi olowooza oli bubi nokayiwalyagana ngeri yakusingako kale okutambula kubona basaba ne banya Joan ali bubi ayenda buyambi bwaimu ebyokwogera tubana bitono ndwankumayo ebya Joan kaye Joan enembeera mbino bambe mumuyambeku n'akasente asobola okujja emulago obanga olina abasawo b'emulago era osobola okutugemaganya batuwa operation oba oy'obwereere tutwenda bya sente tudizira twena mutusindika tuti mujje gano sente wazira tulikwenda n'atuyamba ate mu akasente Joan oba oli awo atereere abe mulamu yena atandika okugoba ebirooto bye yakuma musinya tyali akayenda okusoma ekirwaire kyamukomya anange kale Joan nze kangololo waife kankusaasira ebikuluma waida kubona we otaba tufunye ku amagezi era ndakukobera wabulira timuna Joan kino kintu kiri kitiyoberiyo bana ifa bakoye bati ayi bana abayenda okutuyamba mutatulagira yaba pasita kuba basabye amafuta gwatuyiye ku biremye mutalagira kubasawo bakinansi kuba Joan yatambula embuzi baalya enkoko baalya buli kintu akobye ente ye batamusaba kyetuli kwenda buyambi kujja mu idwaliro ikkulu ery'eiwanga emulago ni chance Joan oba oli ali kwenda okugezaako okwo idwaliro ikkulu erisinga ly'amaani mu iwanga mulago ye bamukoba ayazira busobozi awo we tuli ebyabapasita ebyabaseeka ebyabasawo ab'ekinansi ebyo Joan yabiseewo biremye myaka 4 olumbe lwamuloberako tulikwenda mulago Joan leka tusabe Katonda ojja kuwasaba kubalira okuleetera walekera yaza kuba ojja okusaba bwiko omuntu alekerera ekimutwaire yeira kwiwa baseka abakolaki wabaka emiyembe gikuwaireko kale katukusabire ensi ekyowa eriyo kusikimane Katonda naidi yakola kino era Katonda nalina obuyinza asobola okuwona ku nkyo yakutereeza ayo bisika Katonda abita mu bantu asobola okubita mu nze asobola okubita mu wundi yakyusa obulamu bwe kale
leka ngololo waife nvira busede yawulirayo Kulirayo. mu bikado niwo gye wanyani Nandego. banendego babayisa ki Nandego lyangulikwa Be. Yolya wa baba ya ya bukoja. Okay, dibubeda. Bambede baba nayi wali ikambwe. Obiwulira kuwene. Baba wayiriza. Bawayiriza bambeda. Bambeda be matira. Beti batikula kya muntu. Kale.